Da idem na časovek. Ja sam na dopunsku. Dobro, dobro, daćemo ti. Filipe, gospodin. Sim na tursko. Isključivo. Yes. Ili može arapski? Merhaba, gospodine. Merhaba, brate. Hvala. Thanks. Šta će da ga pita njega? What you want, take Za curu ga nešto pitaj, za curu. You have a girlfriend? Yes, I have girlfriend. Very nice. You like her? Yes, of course. She like you? Yes, of course. What you think? You marry her? I think that it's very possible. Okay. What kind of job you work? Čeka da imate pare, brate. I'm model. Model. It's like a modeler. Aki grandmother tell that I am modeler, not model, only modeler. Okay, Philip, you have a 3. Thank you, Ekreme. What are you doing in bathroom, Ekreme? Every second Smoke night. cigarette. No smoking cigarettes. I'm glad to see you. Thank you very much. Okay, Stania. Excuse me, you speak English? Yes, I speak English. Okay, sit down, 5. How long you stay United States? It's like 5 years already, from 2008. You go school I finished school, for language? Faculty of Economics. No, I mean you go for language school. You got a school Beograd for English. Yes, but not from Belgrade, it's like Novi Sad. It is actually Novi Sad. You know. Jaka trojka. A, stani peticu. Ali sad da Gospodin Era. jedan jedini ne ponovlji. Tell me please, you marry or no? Pušti ovo što priču, yes, nije, blada, reci ti mene, molim te. Imaš i ti žene kod kuće? Imam. A na engleskom je ti. You have a wife home? No. No. How many time you marry? Stani, nemoj se zeba. Samo jedan. Na engleskom. Only one. Ja. Ti si blizu dvojke. Hvala. Znači ona dopunske Da. Ok, Miki gospodin. Excuse me, Miki, how many children you have? No speak English. Pitam te koliko imaš djeci. Imam. Aha, koliko? Tu, komada. Tu. Boy and girl. Boy, sin, djevojka, girl. Boy i woman. And woman. Yes. Dvojka. Very good. Ne, još dva pitanja, najmanje za mi. Malo sam jače od Ere, malo. Ali moram da im na dopunski, stvarno ne znam. Dobro, tvoja dvojka sigurna, Jesam prolazna? a jer ova je još malo. Klimava, ja. Kako će je podmazati, Ere? Molite, 2 minusa. Ok, Goce. Have here 10 guy. Please tell again, this question again.
Na farm have a 10 guy, men. Which one is better for you? Vuča, zadnja. Pusti, molim te, neka priča. Aj još jedno, formuliši neko cijelo pitanje. Čekaj, ali svi da slušamo. Ajmo sad još jedno. Čekaj. Mickey is guy for me. Excuse me? Mickey is guy for me. What is dive? Guy for her. Miki is guy for her. Aha. Opa, ekran, vidi. Nisi dobro pitanje odgovorila, razumio sam te da ti njega voliš, znači dvojku imaš i šta. Šta si mi ti odgovorio? Ti si rekla da ti se sviđa on. A šta si mi pitao da To kaži I like Mickey. I love Mickey. Ali on je tražio 10 farmera. On je tražio da se... Da ima 10 farmera. I kojoj se sviđa od svije nas. A ona je rekla Miki, ali nije to lijepo izgovorila, znači dvojka. Malo li je na ovu krizu. Ša. Ekrem prvi pa Miki. Pa nisam Hi, Ekrem, hi. nisam razumela. I'm not hi, Ekrem, I just told you hi, Ekrem. Now have here 7 lady. 7 ladies, yes? Yes. Which one is that? Lady for me? Everyone she can go to marry. Which one you like? I like, I don't know, Ljuba, Stanija, Goca, Vesna. Ne možeš sad svije, samo jednu. 7, you told me 7 Samo ladies. jedna. 7. Only one. Oni ljubu. Only Ljuba. Bravo. Thank you. Ti imaš, gospodine, trojku. Zato što je dobro mene, a? Memo. Ha, da. Moj Ekrem. Memo, reci mi, molim te ovo. To English. Tell me, Memo, What, Ekreme? you go to see New York before. Yes. You like New York? Very nice city. Big city. Petica. Oh, thank you, Prof. Thank you very much. You're welcome. Good. Ali to je potplaćeno. Money is beautiful. Ja, on priča svaki dan, ja vidim. Ljube, reci mi, molim te ovo. Something stings here. Can you speak with me in English? Excuse me, Something like please, Ljube. That's my dirty fish. You have two daughter. Yes, I have 2 daughters. How old first daughter? First daughter is 16 and a half years old, and the other, one? younger, is for 6 days. She will be 15 years old. 15. Yeah, 1.5 years different. yeah. Good. Very nice. You daughters, she have a father? Yes, my daughters have a father, but I'm divorced. See him every day? Yes, Oh, yeah? yeah. Too close? He is living very close to us, and my daughters wants to see him almost every day, and I said yes. Very good, you have a 5. Thank you, teacher. Jeste, stigo je do mene. Da nje. Samo da pijem vode. Hajde, hajde. Thank you very much. Sad ćemo, čekaj. Sad ćemo. Ja. Excuse me, you marry? Ništa. Ja samo znam jednu riječ. Reci. Pa pričaj prvo, pa ja na kraj da ti ukažem. A ja sam te pitao.
Prljave nose. Pa ja samo mogu da ti kažem fuck you, drugo ne znam. Ti imaš jedinicu od mene, molim te. Odlično. A ti si mislila da Da. ne možeš. Odlično. Ja te pitam jesi udata. Pa ja se kažem ti da samo A jednu sam htio reč te znam. pitam, voliš li muže i tako. Ajde. Tek i jedinicu su dobili svi, molim te. Odlično. Radojka Jera, jel? Stinky feet. Ne, dolazi. Stinky feet lady. Veselina. Mora se tuširaš. Ekreme, who is Stinky Feet Lady? Neko mi smrde noge, ljudi, ja dođem. Stinky Feet Lady. Ko se kad tuširao? Evo redu. Hoćeš na srpskom, kome smrde noge? A žensko. Ne smrdu nikome, svako se kupa. Samo neko na nedelju dana. Ne, svaki drugi dan. Nema problema. Ja sam uplatnik. Berite svoje Što ste vas dvoje baš toliko? Ja sam i... Zašto sedi tu pa će ti biti jasno, preselit ćeš se u izolaciju. Šta je više bilo? Šta je bilo? Ti si pobegao odavde. Smrdi neki buć. Čekaj. Vonj. Ekrem koji se inače služi engleskim rečima, dobro će vas pre svega ispitati i propitati da vidi ko koliko zna i koliko vam je ide. Evo, pitao si, dobro. A nakon toga će vam održati kratak kurs, odnosno predavanje na temu osnove engleskog jezika. I ti moraš stvarno da održiš, pošto ja ne znam engleski i možda ne znam i Mi ga pitamo nešto na srpskom, on to prevede na engleski. Ne, Može tako, Ekreme, tako ćemo najbolje da... No, ja ću samo da vi kažem osnovne stvari, neke na engleskom. Može predlog jedan. Ajde. Mi tebe, na primjer, pitamo kako se zoveš. I ti to kažeš na engleskom i tako ćemo najbolje naučiti osnove engleskog. Ono što nas zanima. Važno. Jel Mogu može? da počnem jedno pitanje? Imam. Svi po jedno pitanje. Moramo redom da počnemo. Ajde, redom. A kreni odavde, pošto imam stvarno nešto pitam, pa me zanima kako Dobro, na ajde. engleskom. Ajde, evo, Ljube, ti pitaj me nešto, bate. Pitaš me na našem, a ja ti odgovaram na engleskom. Ne, nego Trebaju ovi što ne znaju. Ono što te ona pita, ti isto to kažeš samo na engleskom. Aha. Poštovani farmeri, da li vam je drago što sam ja sad učitelj? Okej. 3, 4, sad. Ej, jo, farmer. Stavila se mi teško pitanje. Ajde nešto lakše, biti lakše. Dragi farmeri, da li me volite? Farmer, you like me like this. Kako? Bravo. Bravo. Može. Petic. Može. Farmeri, you Zadovoljna like sam. Dalje, Memo. ladies. Da, ladies. Recimo ti prevede čok. Ajde ti meni reci kako, ono, ti, kako ti njima opsuješ, a oni ti kažu hvala na to. Pa ja i ponekad opsujem, recimo, motherfucking, Kako se oni a zahvali. on mene kaže Very nice. thanks. I onda tebi ništa nije jasno. Ja. Ja, Ekreme, kako bi mi preveo na engleski? Ibercigovani špic, borba gajzel s većvicama što ide na Blajbinger. ne bi ti Bog, ja ništa Kako ne da može pušim. Čekaj sad, znači idemo ponovo. Ibercigovani špic, borba gajzel s većvicama što ide na Blajbinger. Ti to ne bi umio na naš. Pa ja izgovaram na našem, kako ne razumiješ? Prevedimo you are crazy. Ajde, prvi. Otprilike. This is like very crazy. Yes, bravo. Odlično, eto vidiš. Aj sad ti god sam. Mene, da li me voliš? I like you.
I love You very good miss for me. meat. Miss.